Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. U Secretary jong Dorbar Shnong Omyam, uba John Prangsngi CM Yong, ulapan jing bersyai na ka office jong CM ka Himam Liam, hadian bau acting CM, upa M Ainam Manik CM, ula batha yo CM jong right maubo, ban pensange no swaya jing pelong Dorbar, ban jit yo rangba Shnong bathamai jong Shnong Omyam, Ribhoi District, kabalabu ban long haka khat santarik urumpang arjar arpo. Haka jing ekren bat gilat pathai kubor haka khat santarik urumpang arjar arpo, ha Shillong Press Club. Uba CM Yong ulapan pauru ka jing sengulengo halor kani ka jing petsange jong ka office CM ka Himam Liam ya ka Dorbar ban jet yo rangba Shnong bathamai kat kum ka shiti ka balapha ha ka arpuai tarik ukalalengkot arhajar arpo kat ba ha ka khatlai tarik urumpang arhajar arpo kata arsngi shwaban pelong ya ka Dorbar nakaliang jong ka office CM ka Himam Liam kalapha ra ka jing tho sho CM jong right maubo ban pensange no shwa ya ka jing lum Dorbar Shnong ha umyam akan ika city bawa mau usiam kan thok ba video pertasnong suwa ka arsni ande suwa kata ka arsni ko khalai tarik kawan ha ka khalai tarik hi kawan ka city bede na ka ju ko office jung usiam lim ka ba thok amni pan ba pensange suwa ka nika ba kani ka city musim la ai shangi ande ko ai usiam right mu bu ba kani thok amni be thok ani alor kate thok house im right mu bu umroi Himam Liam kapang kadai ga banbu pelong no ya kadar bash no umyam right mambu Himam Liam tela ai kutu ka reference number ba ai kini city sini yang ni wai alor kapang bala reference bala kada haneng kadar bar usim Himam Liam ka sobha ban pha shwa shafi usim right mambu bar kadar bar alor ka kam rong bash no umyam right mambu bar sapha ya ka report sha kani kadar bar report ya kasni ban pelong ya kadar bar ban jet rong bash no kabala bu kasan tarik menai baar arja arko lapun sange no shwa ihani wong ai ka report tamba ka report bola ai no ustim ra no bu la dan pahni mo kani kadi na do arja ka khandai sau tarik menai November arja ka khandai bat ustim ra no bu la dan ai kani ka report so ustim ni mo chukuli nang ni namar ka kai ka badan hani report kalong ka history jong ka jinya linti ka jinya tukho mo jong ga badu rong ba snom mo adin hakikam shnang ni namangira nado arahnya ba jit mai mo ya ba pinker bo pang umur shnang ba dia nga kum sekretari shnang te adin tu kan ni bunai kadan mo tu ka jing ya bom ya susu jumbo la orang mo tamam dia kalau kina kena kita mare hakikam shnang hi bang ya tre mo te kawaning kong ba hangi mo chukuri ni kani ka shiti bo ai no sim mo bo so how things in Himam Liam ba kadar bar mo khat Shillong kajim bam pelong ka darbar tu sinem jong kadar bar shnong umyam na uba twinkle bo pam kramba shnong umyam rai mo bo pa im badun bro ha ka bai de ka kamar bola kro haneng kani kadar bar rai mo bo kawan mon bin tep sha kadar bar badun burom jong phi halon ka jingni jong shibon ki kan ram ha ka bai de ba karu company shnong jong utei urang ba shnong ba twinkle bo pam kini ki yuri ura apo ka executive committee darbar shnong umyam liang ki kelas dang pau pertai na duka arpu altrik benai March arhajar ka khandai ter hadu menta kisni kaba sau tarik November arhajar ka khandai kamgani kelas dang pau pertai na do arpu altrik March arhajar ka khandai kani wang ki hiru ura hakaba yede bakatai ka jingsin sha don bor simet jong te urang ba snong umyam kilong kumni harum kani bo ai u sim rai bo sha sim lim haka arpu altrik arhajar ka khandai kani ka darbar rai mo kalai opdiang ya ka office kopi na uba John Peace Imyong Secretary Dorbar Shnong Umyam bala address yo EM3 khasi Hill Autonomous District Council halor ka phang ka jing ujor halor ka jing INOC renewal jong rong ba Shnong ti bo phang shaki karkhana Umyam Industrial Area khalam na jingte ba yesulok ba ka executive committee jong ka Dorbar Shnong kata ka diga banga file RTI ka jing INOC jong ni rong ba Shnong khalam na puntep lang ya ka executive committee jong ka Dorbar Shnong kini di NOC mo bo ai kira hado kanyau tuli kata ka di jangka 2018-19 nomor ni na kata nomor ni akatur bang mention tu bang file RTI ru ngaso be nomor bakati ka trading by non travel ni kini ka United
khasi jente ayo semua kata ka trading mineral regulation act mo te hangni ra thok shai ba kidiban dan lang di bagi executive committee kidiban ya tip lang ya ka ba le mo ban issue ka kani ka NOC andre ka balong masusi kalong urang maksud mungkin lah penting tengah komplain ni kani syau PM3 body atau perubahan polling do te na aku beli ba pol mo masnyo kani komplain jimi la shil bun ki itu bayar primi ko ka notification ba yung ba ki darwashnan kimla urang maksud maroi umla issue ya certificate kata ka NOC ande ki de benyo lang ka jingin dio ka executive committee ande war hadin kataru mo kibun ki NOC mo ki ba issue tam mau umarway ba katu tam mau umarway ba angot kita ki rong ba dong gidan kumba khatrangut kita ki executive committee andre ba issue mo ubre tam mau umarway umurong ba sno ba diwi rong ba dong namar ki dakhenya ki jingle ni rong ba sno re labun ki kam balong balong bean namar ka ging hasan ka ba mo kani ka wege jing sampai baru ban penjelasan ka darbar mo yang ni ngilap banga cek mo kani abang asyik kani ko kopi na usim rat ngobui ang ni ngalap ufa san wa dikida kharo ban penjelasan ka darbar mo kida artli ki kerten ni kida khar wejat ya ajam ban wejat bona ngam susu usim pulian mo kini ki report mo ba aisha ula poisha ka office mo pulian katakan ada kuliah ngatral ada ban subang di una kamar nasional.